Hura, počitnice! Ampak kaj pa tista torba? Septembra se izognite neprijetnim presenečenjem s temi 3 koraki. Korak 1. Iz torbe odstranite stvari. Vsa zaklada, malenkosti. Včasih ne želite vedeti, kaj odstranjujete. In stresite vse drobtine. Korak 2. Torbo operemo. Z mehko gobico se znebimo vse umazanije, prahu, umazanije. Peremo znotraj in zunaj. Ne pozabite na žepe, na hrbet, na dno, na trakove. Po čiščenju pustite torbo, da se dobro posuši, vendar je ne dajte na sonce. Ko se torba posuši, zapnemo vse odprtine, zadrge in smo končali. Si tako odpustila?